Qancha dedi buni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube ko'ruvchilar, жылқы suyuvchilar. Do'stlar, bugun No'qatdagi жылқы bozorida tartib bermeye başlayın. Sizlerмен birgelikte bugungi bozordagi baholarni, yerleri, telefon nomerlerini qoldirgan bo'lsa, telefon nomerlerini yaxshi qilib qoldiramın. Yaxshi bir sindu atlar chiqqan bo'lsa, Жақса байланышқа шығып балашып көре бересіздер. Ана бір келішкен саман сары тұрады. Бұл саман ака өзінде қарабайлардан ма? Қарады. Россиядан geldi. Yaşı qanday aka bunun? Жазға бышты бұл өспірім ба? Жазға бышты. Çındığında өспірім кен. Құты қолын көріңіздер. Бойы қанша шығады бойы? 1.60 керек. 1.60 керек. Бағасы қанша ема? 300 мың. 300 мың сом достарым aka. Men есім номерін қалдырайын. Қызыққандар байланышқа шығып бағалашып көрсеңіздер болады. Телефонды айтайлы aka. 0772 24 48 68. 48 68. Şu номері байланышқа шығып бағалашып көре беріңіздер. Манеке достар, бағасы 300 мың сом. Азырқы мезгілде Bulandan bıştaq ötіп отқан мезгіл екен. Айтты қазайым, мен алған. Бұл торының бағасы қанша екен? Бәрі қайда шымда ерақ? Жашы қандай бұның? Жашын білбейсің бі? 250 мың кен дейді. Номер айта Османда? Номерін да білбейді екен. Айда яранда өкем. Шу көк. Темір көк. Бауылды. Қанша бердің? 130 мың. 130 мың. Ya aytılış bazı qancha ekan aka? 250 mi? At kimden ökam? At kimden? Muhammed Bilal. Attın bazı qancha? Qaysi sizde senen var? At sizden mi? Ega çok mu? Yes Jogan. Yes Jogan. Bunu attı bileyim. Hüküm attın bası kaça? 120. 120 mi? Yaşı qanday bunu? Qancha yaş? 5 yaş. Ekası ekan da. Nomer aytamiz qiziqqanlarga? Nomer yo'q bu. Var. Sayapker. Ha, kuchta otingmisan go? Ot satılab. Yaşı qanchada? Жаңасы. Bası qancha bunun? Bası. 150 mi? Kimslerden mi? Sırağınlara ne qılasın? Nomer aytamiz mı? Ha. Nomer yo'q bu. Ne ataydı? 48 bin atır. Bu Baypakçan atlar ayaktan geldi kiler. Baypakçan atlar ayaktan geldi. Kızılkaya'dan var. Karakaşka. Yaşı qanday bunun? 4 yaş. Жоğundu, köküröktün genenliğin qarаңыздар. Улақа ем кирет так буйрса быйыл, а? Былтыр салып көрдүңүз бе? Кандай экен киреше?
300 ming so'm. 300 ming so'm. Buni oldi sizlarga qaraydi. Bu to'ri qancha endi? Jashi. Bu bunanmi? O'spirim da. Tak, candan ko'radi. Bo'yi qancha chiqadi bu? Bo'yi qancha chiqadi? 160 qavar bo'ladi, ha? Bundan jo'g'orda chiqadi. 70 ga. Bosi qancha buni? Bosi qancha? 400 ming. Shunda bu Orlovskiy yo'qlar, Rossiya. Jamol Novokirgizkada bo'lganimizda. Onda mana shu lekoni qiziqqanlar. Agar bugun bozorda sotilmay qolsa, baylanishga chiqib, bog'lashib ko'rasizlar. Nomerni aytingiz aka qiziqqanlarga. Nomerni aytingiz. 0773 79 70 35. Turla bir qaytalang nomerda. Nomerni bir qaytalang. 0773 bilan Ha, 79 70 35. Shu nomerga baylanishingizdar. Bo'ldi. Bunaqa. Ekol berib 700 mingga. Loşu toru. Qancha ekan aka? 300 ming. Yaşı qanday buni? 8 yaş. Bu qandaylar? Bormi? 300 ming. Nomer aytaydi onda. Soda oltavı? Arzaq. Ama naqı ko'z kaklangan. Aynan boshqa hech kim yo'q uni. Qanchaga? 110 gulum. 110 ming. Narxini 80 para qo'yacağım. No to'g'ri kimdan ekan? Kimlarga bu? Sizdanmi aka? Yashi qanday bu? Cihazda 3 yaşar getirdi. Yozga 3 ishlar. Bosi qancha ham? Bağısını 300 ming lira ödüyoruz. 300 ming. Qiziqqanlar uchun ne qilayin? Chiqaydi, chiqsinmi? Çıksın. Aytingchi. Ne? Nomer 550 menen 39 39 40. Ha, shu nomerga baylanishasizlar. Oldu. Şurada verem. Ay, ko'taradi, ey. Hayzi? Nima? Ayna quruq taydan chiqadi. Bola mening odam. 33 bin lirana 37 bin vurdum ben başında. 37 bin lirana 40 bin vurdum derse. Bor 500 so'm qo'shib mana bo'ldi. Yok oldu. Yerine mi canım şu an? Kıyılmay versen. Oldu 500 bilan shu o'raman. 500 qo'shing oldu. O'zi pishdi aka. To'g'ri qancha aka? 130 ming. Yashi qanday bu? Mana. Nolchi Qashqa. Bu kimdan ekan? 180 ming. 180 ming. Yashi qanchada bu? Polvon ancha bitta ketib bor. YouTube'a ketdi. Ha, YouTube'a ketdi. az ketadi. Biroq satdan ket. 180 ming deb notaydi. Yashni qancha dedik? 1.5 yaş. Poltarashka. Patatayda. Patatay. Bugün tay biraz ko'proq ekan. Onda bir ko'ktay turadi ko'z-ko'zlashib. Bular ko'ktay sizdanmi aka? Sizdanmi? Neler yo'q ekan bular. Qiziqsa. Beylerde göredi. Bak
Erkek mi? Tay mı? Baytal mı? Kaça bunun bazı? 180. 180. B kaç çeken uka? Ha? 120 mi? Qaysi var 86? Ben özüm. Qarabega. Boz deymi? Chaqim boz ekan. Bular samanchi saman. Saman 80 kun. 80. Quyuq. Bizga chiqayotganda ukulunlar. Beyler qancha ekan aka? Beyler. Beyler qanchadan? Nasılca? 110'dan mı? 110 bin dedik. Buradan koşkanda koşup saydılar. Ha uyda bağat bir yaptı. Mers bağoldu. Mers. Qanchaga chiqdi? Beri şunu. 73 bin so'm. 73 bin so'm. Jaş o'spirim. Taydı qancha aldinglar? 46 ga? Satla bayra. Onlar dine kılar. 10 ta öyle. 10 ta Qaysi biri oldu da? Öyle atmayı. Bu onun ne kılar? Aka qaysi kanal bu? Mers sal. Yok da o da hemen bakar. Qaysi biri oldu? No, tayba. Qanchaga? 40 ming. Baytal ekan bu la? Cho'ngile beybi? Cho'ngil. Bunda bir 4-5 baş. Haydi arttıralım. Kuşlu derseler bak ha? Ha kuştu neyse. Qayerdan alып tapdınız bunu? Yayınçı mı? Yok alıngan. Alıngan ha? Ayırdan aldıktan. Qancha buna ber çekedeydi? 60 Tamam. bin so'm. 60 bin so'm aka. Çatlatay. Sarjaqdan 50 bin. Bak kişiler 50 mingden. 50 mingden he dostlar buna şunday taylarda Koptur qaydılasın neme qılın? Nomer qалтырып qoydu. Nomer satılıp edip bular. Satılab hazır. Ha satılıp edip. Suraq basaçı. 72 mini. Ha. Yazıp koyarız. 22 Aha. 36 44. Şu nomeri baynaşacağızlar. Tay qancha ekan? Tay qancha ekan? Qadriga yaxshi. İşte yaxshi. Tay 35 kan var. 35 ekan. Şu qunaqı qancha oldi aka? Жақсы нәрсе екен да, чоң нәрсе. Құлындар қанша екен ukam? Ular mı? Ha. Orna tarlasına 38 uğraştı. Na torunu var. Nasılca? Nazını Sırayla. Qanchaga berib aytasiz qulunni? Qanchaga? 52 mingga. 52 deysizmi? 52 bin alıngan. Ya paradas boshqacha olgan bu. Qarma. Ey молодец, qarma. Beri qara. Ha. Sağa oldu bunun enchiga. Enchiga oldingizmi shuga? Ha, oti kim bunun? Alinur. Bugungi bozorda Alinur qizitdi bunaga. 52 mingga deydi.
Başları жақсы. Ama putları da жақсы ekan. Ол да өзіне жараша. Ошоны шерге окшотуп ал. Aytdingiz. O'zim emas, boshqa birovlar aytdi. Seniki bormi? Aziz aka. Ona siz satmadыңызбы Eli aka? Ha? Siz satmadыңызбы? Siz sattınız ya okşop turат da. Buna kança eken? 55 mi? Toylar diyen uydan çıkarıyorsun. Aha. Kaçsın biliyorsun. Benim gelişimini var da bergenli alamda oldu. 3 kulum var bir reklama kılıyor ne şimdi? Oldu. Baylanış çıkarırsam Ne oldu. başlarını çıkarırlar hiç var. Oldu. Sizlikle çıkarmayıp yakın. Ha. Öteye yükten bir körü var toylar. Hadi zap kalkın. Ya torunu kaç dedin dostum? 70. Ha bulan sağıra. Ol kança? 100. Dost nomeri bir aytayım kızıkanlarga. 072 35 17 97. Mava 70 minglik atlar taylardan istegenler bolsa baylanışqa çıkıp көрө бересиздер. Мен Давни деген досум бар. Мавасы жакшы экен. Чоңураак экен. 100 миң деді. Мындагы сүйлөшсө болот. 70-80ге келсе бересиңби? 80'e vermeyt al. 80 бербейт атасың. Жакшы нерсе экен, а? Саудаңы берсин. Канча экен ушул ага? 150. Жакшы канчада? Ал, булун ба? Жабага. 150 деп турам. 10 айлык. Пародасы өзгөчө экен. Сурагандарга мен номерин айтайын. Кызыкса байланышка чыгып баалашып көрүшсүн. 0706 12 05 02. Şu номери байланышка чыгып көрө бересиздер. Кутук оолумнуга таптаза. Тик буякта. Сатады. Алдымызда сатканбы? Алдымызда сатты. Söyleyeceksin bunu bas. Evet, tay kança uka? Ha? Satılmadı mı? Kança vermediniz? Sen yalasın. Saman çıkıyor. Aşınama Saman çıkıyor. Erkek. Hoş. Tantartay. Bugün çıkarılış şu menen soğan açtı dostlar. Bugün çılgı pazarı mı açtı?